Kagadi benda orumukuru w'ekitongore kya World Voices Uganda nagira ngo enkoreje ine kutebwemo kitinisa kandi yashaba batendekirwe obutari enguzi ningo kugwera orubaju. Twasanga ngo yes enkoko murakora emirimo yayo government amwe n'ebitongole bindi bya government bine kurecognizinga naishi kumanya omulimo gumuri gukora niko batekemu enshwa yanyu enshwa zanyu enshwa muzanyu bazitekemu ekitinisa turamwa ngwa mwachiri mwagize enshwa mwachwamu oli akazo wa RDC abuze biti enshongeze bakaba babantu bakaba razigiremu bagira ngo yes enshwa beka beta abantu nibayikara nibagambo buntu turagira duta buguturagira tukole tuti umuntu bwaragure kibanje omuho umuhanda oguramba gusangirweho ni kugenda hayiziba otaguyigara mukubuguziye kisaka. Speak Resistom omuramuzi w'ekitongore kya World Voices nagira ngo enshonga z'amataka amabanja obutabanguko mu maka zishemerire kuba nizuhera mu byaro ahabwo kuba ngo n'omurimo gwabo kutaho buryo bwo kutugura hamwe mu busingi okuhoranga nesente eze nsonga muzimare onu yamuhore mitwara asatu yayanga kubisasura eze nsonga baziresere mu office yawe uzimare ezo zikuwa under commercial dispute onu bamwi mu muhanda akuzire kibanja bamwi mu muhanda gukuturuka mwayi access what they call professionalism. That is the skill you have, the good judgment you take when handling your cases, the polite behavior that is expected out of you in the process of your duty. Batendekirwe basimira ekitongore kya World Voices Uganda ahabwo kubahereza obwenge bwo kutaho obusinge omu byaro byabo. World Voices Uganda yatereza omushomeri izoba ningashe kitwakubasa kweto kwejesibwa kureba ngo nitwe abakwebembera batako mu kumara henshonga zabezo ningashe mu kugarukangana twabikora mu buryo bushikire kuza kuva tugomo bachairman ubundi batereka kubago ku twemishango batadirire ho sente ate ni tuntwendo bunanu tuva okukugira ngo twakumanywa ni batwereze kitinisa nkabataka kuto okucwa emanja ezi nikwija kuba kuri okwabusha gasha kwa Thomas tumwebaze.